Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ubak proses tisaukmi ubalong ukurtong jong ka United Democratic Party na Maulai constituency, uloong baka Jingkren Ben jong National Vice President ka National People's Party, ubak Prestone tensong ya ukurtong ka UDP na Soyong constituency, ubak HDR lingdo haka jingalang kabalalong dangshen, haka wei kashnong ha Soyong constituency, kadai ka Jingibeiñ ya kaseng UDP, kabala ay ya ka jinga trailang, hapok akunhun Meghalaya Democratic Alliance, kabayalam ya ka sorkar, haki samoy sansnem kibaladem. Syu ubak proses habakren haka jingalang kabalalong haka shnong mauyong rim haka katsaw terik urumpang arhajar arpulai uloong baka UDP kamday syu ban ay ka jinga trailang bat ke NPP hadin ka arterik uliber arhajar arpulai namar ka Jingkren jong ubak Prestone tensong kadai ka jing isi ya ka UDP Lenisni nilapay na tayo ka YouTube hang hiya po soyal ba Prestone tensong lakran beng ba HDR lindo habakan beng ba HDR lindo lakran beng matay kaseng UDP ka UDP hadil artarik nakalian di kesapin sa pasapun kesapan muskin na nakalintunod ngong kadik ensal wa Prestone tensong dibli sibrasta jo Meghalaya la ensal ya kaseng UDP ngong menakalian jongi kaseng UDP hipro kawai kamday manitray bag MPP kami menangong pagba MPP ganong kami babagaling si